Efie nipa Efie Bonsam Ohadwon me wanu sumi ntumi kanso Ofie nipa padia me Efie Bonsam Sem na o kanu o se kwa me ko kire ne dan no wo ye mesere me hwe wo sa hwini eni bon hanyo fie so wano ye chabe a koye no fie What you assume I'm a me manu ye chabe a baby da bi o what you assume na o ka che me manu ye Tinya asema be man person ka che no it sound disrespectful ma what do you account what let's go down man because they me over to do yeah no let's go down akwasi no let's go down or they adana go back you know no friend here I'm sorry bro I'm really sorry wa hunu nyansa just stay cool man kasa kire ma me no ma what the hell is going on right now? Akwasi, someone in the inside I know for sure, I know. We've been in the hotel for almost I don't fucking care. 2 months now. What is fucking $2,000? It's okay. What got there answer me? Abofra no who say when of so kasa kire ne bra panyin no enye it was so ka bibia he dey akire mo school mamu so because bro I'm really sorry right I'm really sorry my disrespect sorry about it because I'm rude in some way be sorry I say my more the boy me to kind of so I say so what the other obo beto him hotel no spending 2,000 there is what man believe that it is what it is bro for you bro I'm sorry. Yeah, I'm really sorry. I'm deep down. If you are Mate, control, do whatever. This time around, my son is going to be the project with me. Person me top farm na, the epic farm me, from Nina. Was a minister in the intro ham, you know. I try to let you know what that was. It's going me buy me do almost very $20,000. And I can't be sure I'm a ship when I promise you, say I just want to give it to you. You know what it is, right? Me na me nua ketewa no. Mate bra, me ye ma wo. Mate. Dan na wo ho. Enko ba bia okay metwemu tan a ye wo dia me sika na me dia sia ma wo okay makoma to ye mo ate ntieti ni obi abeka fa odi ko dan because long last I'm just no bro listen the pan here they say actually be me no ni pan here ma sia ma ban so atwe obai actually be no e bi mpo beti ma do give me na say nti wo ye me ni o ye me moja wonim nyansa kasa mo biante ati I'm deep down. Obra panyin ni nyansa bo akọ wate sabo akọ me bo obi busia wate mate you do $20,000 what the be ma anything me am give ske bia na ma say be I'm coming okay I'm coming onye busu ni be na me do omuja wo na onye moja bufu ama me nko me ma me cry so we didn't inch na kakra line no fi besides once I worry me and say we share your money my fee so bro I'm taking the lead come on I said no you kasa wo twa fa it's okay Akwasi show sa hwini ni bon I was one da me nya wo no ma some na me mi on pokua mo nsam yi no obe mi ade ayi ojimi ko na ko ba na ham na dosuro I don't fucking care what better disrespect me bro what disrespect me what touch me bro what touch me wonim nyansa so I just say se ma kra o ye kwana o disrespect me bro na dem be yon ensem papa yeah dynasty yeah sabi bi da me ambo betom yem me ba be I don't fucking need it bro I was see mate bro me call me yere ketua ho what mate shahad o de wugum ska fa gani siso mommy you see sometimes you know ana in your hand e nyamo ba wakama nuotumu enunti mikasa enyi ofie nipa Efie Bonsam Kefo star brantini kwa sat bichi who says below the bed short as here I shouldn't do that now make kasa now me say me brana she brown me we and I the papa we look at him now the mommy chill man me yeah chill out yeah nanka minwani wao yafunu ba kumu ade enti mede megidie nyina mawo sasa mompo muja let's go menko yefa yenko fie yenko na menko yenko so Stunna what is wrong with you what do you mean enti ni e ba ha say we came to see my brother and
it's quite unfortunate, said here, but I'm not feeling it, so we have to go back. God. No, what's God? Also, do you not mention the name of your Lord God in vain? So why God? Why? Yeah, then I kasa. The entire ba ha say no we feed the entire ba ha say. Enyuma be no onjai maninka. Ah? O sa catch ni say ono nto ne bo ase ne bo to ne yem a. No or the Stunna. Listen, for Christ's sake, he's my senior brother and I was being rude. And I think, sir, I have to just calm down for him. So I say, when he's ready. Being rude ben awoye. So ye penimuna so won put ne one. No. Being rude ben awoye. Listen to me, woman. And name me bra, name me bush and phone kasa anyhow. So what I say, because I can't go far to disrespect your family. He's my brother. You get what I mean? We fin sema ye kan ansa ne ye bedru ha se ya. Sema ye kan. Do you remember me? I don't fucking remember anything. Maybe I might say it's there, but me ba me who say no Efie ni fie. So that say be me trashi say ebia wo your ba. Wait me adam for me. My mom, my brother will be there for me. Listen to me. Yes. So wa woni mo bra ye bre wa abrochi honum. Ansa na ye nye sa sika no. E de abre wo nua no. Ama na ye sa project na ye see onye no. So woni amount of sika na ye like ye bre ye no. I know. So what happened? Nothing happened. Nothing happened. Nothing have happened. Wakache me say fine, I'll say Onye ready. So when he's ready, he calls me. When he calls me, then we do it, man. So don't shout, don't stop yelling, stop blaming me. You know, say you've betrayed me. In what way? My betrayal in what way? Wuni Musa. Oh, what way? Catch me. So disgusting. No. See, you sounded disrespect here. You sounded disrespect here. You got me. Why should you get angry? You see inside though. Ade. We dey make for am na tom kwan. Which for much? Say me share we. God no be didi. Wan na be didi. Me nua no. Ma wi ho mo. Wa wi ho say. Makana no ato. Makana no. Maka wo mo no ato. Okuso kokun nua. Nkun no. Why dey? Me ka kire wo sese tire no ani nyansa na anya adwuma nipadua na ye den. Ebre. Ya fama antu nyansa bo akokwa. Efie Bonsam. Me de na kokonfo ya ho. Konfo ya no wo ensu na chi no. Ai. Wo de na konse wa ye ne de. Mama na kan wo ma no ato. Mama na bo ma refie. Sanse minti na ho. E ma asem kesi e ma beto me. Efie me nsi ye de me kwa akofa ne hene na me de wo ma kwa akokire fie no. Enti se ma anyusu ma adwene ni me nyansa. Sem kesi e be de e beba. Tina me catch no say jai mami. Tina me din nyansa bo akwa. Hey, what a shock. Ya fama antu nyansa bo akokwa. Eye me ena nipa ekobosia e wo nyansa ho aye ba mo bra bagibi. Me nyansa dodo nti me de bo o man ne kwa. Na nka me de nyansa bo akwa sesei. Maka o man no atum. Mama konfo ya yo mo ho adwuma. Marcus. Also kasa se ma ye di mi hwe na se obi mi hu ni de che ma ye speechless hankasa. Da bia me ya nwonwade. Da bia ne ade foforo ameye. Marcus enti na mi kunu no. Mama na boma refie. Menim ne wutimi ye. Nyansa bo akwa. O mama ko sa na tie fie no. Efie no ekwan no na tie. Wo ye se fie no. Da bi. Sempe se me kan busuafo ni nyina no tum. Nti wo ye se me nkosa fie ho na tie. Ti me pedi ye nti me sa ni mu wo de ye ni bi. Ana me de no. No konfo ya so ya di o. Konfo ya. O free muti anu mo den takra. Enu nu abusuafo ni tum. O ma ye din. Sine de takra nu wasuma wo ho ya wo den. Bo ma refie. Hey. Bo ma refie. Mira. Me dey jebo because as we dey fine. Ke dey fine. Ya wi ko todwe enam ahodo akrantie otwen. Ebi de wadi. Ye ni bo ye chese ye ntu kwan. O me dey medi ankasa. Ke from awaye. E ba ye me na me kire enku a me nsela. Okura waye no me sene ne ye. Nko bi a me tie ha se ye de na twintwam.
Why no me sene yere. Really? What diminu ani sika papa. You go so obi ye adwuma wa continue so ye na ye hwe ni sika so ye ma no. We so de ye de bia sepe ye nu man kasa. Sampanyi wo miminu aketua. Wa ba be jino wo threat me. Wasa me catch so ye ni sika na amne ammo no fom a obeji wo nu nyam. Sika we ye ye ma dwene se me bo ne fom. Say ye mistake. I say me yi ketua bi na otwe me nya me de be hye mani ba mo so na sika nasa. Na asa. Me nheda anya ma. Na sisa wo mo ne fom. Me bo minua fom. O de besenam komo atire na ne aye die. Ne aye de wadi nkunim. Wadi nkunim. Ami komo atire. O de bo ne ye wo de. E da me di boni bia na wo ma me bie. Ami komo atire tra na. Bese me dofo. Wo mimini aketua. Wa be threat me. Na me ma me nso susu bum. Tina me kan he. Na so bunyi oba nyansafo ma ne de wochia wutimi ye buhie ni. Che so wutimi be ye panyin wo buhie ni. Se wa adwene mu. Woni nyansa sene mejire panyin. Odo wa jimi. Se be ka fese jano. Ma tu di nyansa bo akwa. Hema. Da bi nyansa bo akwa wa. Nyansa bo akwa wa. Ma je receive it. Se be ka chiro. Mama. Konfo yaya e de ntakra no nu o mutum wa bona refie. Yo. Adede na ekoso. Enema ekoso no menti ase. Sesei. Enu a upie. Aha. Afi na oba. Ai. Itu refi se wo refi hu se wo no oba nete. Se ma ba fie. Wo ba fie. Enye na me ba ya wo so ne me won komo aya ba hai. Enkomo be na obo kasa. Se me ko yi o. Manku maba. Ufri dua so betehwe a wasi. Usane a wasi. Me ko yi o. Enura na me ko yi o. Enne na mba yo. Wo de wo ye bibi na se ka no ahyase na obu be. Ede na ko so enura sa no. So say. Unu ne ba ye hwe aggressive a o si ye ya wo no wo kasa. At once. Eka mi hu ye de asema o kan e beko de nya agufuo. Wotimi de wonsa asi wo bu se wo nkwoche no bebi asase no wo ana efie no wo. Na me kan e wakasai. Ono odi ni fie no me kan e wakasai. Wo ye minwa aketoa. Emra ye owo Ghana won kwa aburuchire no. Eye mea na me de ne ye dai. Eko na eba. Me kire no se papa ni a uhu papa akase papa uhu bone e bone. Etina me nwanwa se minwa aketoa. Me ma ni hunu nyansa e kire ni nyame akwan. Afo obae no odi na ni abo ne ho asafo hene kasetia me. Anyhow. Nenso wakwakoda adwene ho ogina ho kasa no ena na adwene ba no ho se no da bi obra panyini nie eni kwasa wo kasa ne saa mama na hunu nyame akwan Bible se kira abofra ne kwan a onfa so no onyina wa mfiri ho ono nko wo ya afiri ho na ni ba no ho so no se no me bra kire me nyame akwan eni kwasa me kasa kire me bra sa Efie se wo ware me ame no betina wo si asori de moda nkwa asori enso me di nyame asem ene bo me bra asori no ene de asori no ene mi ni padua nyame timi mu o se baabi abanu anase ba asa be hia no no onu awurade wo yede wo ka ho se me ni pa bonti su ni kura hia ni mi gina bonti a nyame kan ye ho eho ene yi nyame tuma be gina nkomodi a edi so ene nyankopon be bom se ye konkonsa nyame ni eye na ntini twitwa nyankopon ni wo haw panse ade me haw ne dai me ye yaw sapon me haw ne se ya mensu me ye yaw sapon enti nipa ne di sika ma o se si ade ne ma no se wakasenti no wo se de wo tama wo pe na ba ko kire ne da enti se ne o sika sa kire me na ye wo fe Efie no dia ukunu ni mpon mi gina ho na me minua ketewa wo ma kire wo nyame akwan na wo kasa kire me wo tenetene wo nse ka ketewa bi so wo de ne nse wo mani na wo gina ho no ne nsa wo mani na mani no etua ne nsa kokoro mitini so no wo twepie ya na wo ka de asem dosu ya aburo so sesei Kofi e ma de ma edwene no enye sa da bi na enwene sa nipa no wada adwene wasua nyansa emse wo ba no wasua nyansa no obeduru ye na na yire ka ho no e na opese oye bibi ma na yire hu sa ampa sei se ni okasa kire me ne de ne kwan so a na me ka kire ne se da bi uni hu kwan se wo kasa kire wo bra panyini sa nti e da me bo beto me yem no ne makwa ko kire ne fie no Efie no dia wo dia wo be fie wasi ama ne ko che nipa ne ba bi Efie no se wo buto wo yem a wankasa nkire me yi wankasa nkire me yi enfrema wo ya di hu paade a wonya
Nanka wu this kama unya nanka unya ne yo sai be yo de. Kama yam no. Me. Na yam no. Kama yam no. Obeya. Ya botre. Eni ye deji ya ade. Enyi wana ahye ne da. Aha. Wo hye ne joada. Me hye ne joada. Oba ye no obeye na no mere no kan ya nkam de ne kokokire fie no. Na waba unya botre na kukukukukukuku. Eti me kasa kire no no. E ho no odwene hu sam. Ha wa mistake. Wan kasa ye ankire ne brapɛ. Ka kire ne se he e botom ye ma do be kwa kokire fie. E ho no hu sam. Sa wudi nkwase. Ohunu nyansa na nye no wokɔ no. E botom ye ma me kwa kokire ne fie no. Botom je. Ai. Obidi ni sika. Se wa kasa nchire kasa no kasa chire Odini sika me so me de me nan e de call site ku si fie wo don mota wo suwa nsu me ko nyina awia na fifire teme foundation na atu me yana me kokkohwe mo mu si fie me na me fa foreman me fa contractors ni ade me si fo mo mu si fie ni nyina ye adwuma eyo sika eye ma ho wo die wom wan wo die enu ano me se me kwa akɔkyere no me botɔ me yam a hweniye o de wo ye no hweniye me se me botɔ me yam a me kwa akɔkyere na gya ne wo ye no wo botɔ wo ye ma Efie no wo dia e ba ye body na ye be kasa ne yire support no you hu free mimi nyi mi hu free you hu free obi abeba obi aka se na yire ka ho a you hu free mimi nyi mi hu so won ka ho na nipa mi onu gina ba gina ho no mu edi nkoma minim nkoma o mu die enka sa asam ne nkyere me ye wo ye na nye fa ne fie ma no ko kyere ba bi ade no wo na so do be ye no se wo wio se wo nwio na nka se wo ba bi wo ba sha ase ani e ko kyere nan nka me nka wa kyere me a am de ko de ani e ka wanu tum na me botɔ me yam a makwa akɔkyere no we need to be proud to watch it ni na kunkum modi hey e dia ba se kwani me say ye wo mi bi asase so sa asem a si fia mente ho mpanyin sem bi da mente mpanyin sem bi da ba sa mpanyin sem ne se bi fia ene say sa wo bra ba ye ne fie eja akora e be hye abusuan ni munyam fe ne fe yo yensu akotena nkofo fie yi bi papa yi mu bi na obra panyini ahye no se na adwada ba ja ode ye yan de akọ Efie o me de mani age twen adwada me akọ obra ba ya obra panyini se eye ma akusi obra keto ya akwasi ankasa ye ankyere no edi enti na wo se wono ye panyini no kasa na nim se anti eye hwan na kasa sa ma akusi na akusi kasa meti o se na ankasa ye ankyere no enti won da kura mfa no on nem fa ne nko hemfa amfa ne nko kire ni fie no se fie ni nie na bra na abibi ye nana mami ade asem na wo ka ne sa me de wo fra me a wo ka asem no me ni mu se e bia maka asem no kura adwie a ode ne kwa kire ba bi ote no se ontimi fa ne nko kire je se ono na koma ato ne yem na asem a wo ti bi wan ami se bibia nya me ya nya ma brewo obi na no ka asem na Efie unianu a oh mama calm down they say ne boto na yema na ode kwa yema na bonto na yema mami asem na beto na nya asem ketuwa wo wo gina ho a wanya ho agige aguma moja sem na opese esi wo fie ha no ade nti na obi nkwa bre abrocha kwantu obi timi fra kwantu mu ba ontimi si na mu pm na wo wetima diskana tena Ghana ha ye japade be na waye wa ha enti wuntimi fa nipa no koche ni fie na wo mfa no nkom ba ni mi na bu afuo na wo de ba oba no amfa na nkwa abrofo na shoot you obe shoot no shoot no so onya bullet kwa ba bi owo bia makokope bullet na mde ama me bra na go ku na free ase because papa anya hwabo na nyehwe ana na wo sa wo yesa enti wo de bebe ba me ka tin kura enti wundi se uni unu yaste na pepepe moni ye kwa obeye amfama nkwa oshutu ni nua panyini bie na no ka se de wasi akasa akire no anka ni ye enti ne bo onyo no che na bo adwo no unu aketua no yaste na so aye se fala se na so etimi aye se baradom wanya dan ajojo na enti me kasa bebe de wuntie de meka no ani ni so hye no mami asemi mo mi anka ni ye o se na gina ho bo mabati oh mama calm down calm down yes Stunna no wa bagana na obi edi ni sikwa na ba bebo wa mabati mama mama na dey na ekoi amini yes you no
Me brand nan kasa ne tirima suma kasa wo dwere ne ho kra won tena se ade na nipa wutimi ye nipa boni ni sa me de se me nipa ntimi won se me to me ma han ten ah ena se na no so anka hwe why what's me come bibi di calm down timi calm down oh me bra say nti e ma na koma enyu na time me du a wo de yakọ ya obi na no me kura me kam moti sesei bra me ka kire wo mama kura kasa kire obasa kura me nti ase se me yire kura kasa kire rof kura na eno kura me ma kwan ye do pe bi apese ye no me yes if you am ana mote ha na na man na o kan wie ye na yire atwa afa so akono panyi no so de yo se ya ati afa so no so Mami asam na o kan kwa me hu wo so me de wo so cha wo me che say asa ye me ne ya bọ ma ba no me dunyam ka me bra no obewu o so panyin ni je sa wan so o kwan we ko na je se ne bra no o ha yun me wanu sumi to me kanso o fie ni papa de me